Futhi ngicela imali yami mina. Into sengidinga manje imali yami because sengibonile ukuthi wena udla abantu baningi abantu abacomplaina ngawe. Ngizicelela nje imali yami ayikabi. Hayi uyahamba wena. Bathong come I cannot run. Yo I can't. Mali di khopela tshwarelo tu. Wa o etsa jwang? Imali yami O ja tšhelete tsa batho ba baholo wena. Ngicela. Wena o ja tšhelete tsa yami. Ngicela imali yami. Ngicela imali yami. Montsheng banditshi re bone lento le lemetseng. Mali tezogaya mali yakho ngide khuvula sikhuluma. Story sakho. Police station udlala ngabantu lama. Ene sobabonisa le video ukuthi wena uropa abantu kahle. Ayikho kanjalo. Ilimele va. Ngafike baphoyiseni zokuphi mali yakho mali serious. Khona manje. Angizokuphi mali yakho. Uthe imali zakho za siye emaphoyiseni utwa mina. Ke kopa le monkeng le tsamayeng le ena nice. Hi guys, I am back again Osifuneka. Siswami kunjani? Ngiyaphila njani? Nami ngiyaphila siswami. Bengisacela nje utshela ama viewers ukuthi wena kahle kahle wayobhalela iJozi Bioscope. Nginibhalele ngokuthi kunomuntu engike ngamsiza. Ngangisukela nje emashop yabona. So mangisuka emashop ngihlangana nalo bhuti lona umile and uhamba ngama crashes kade ngimbone bengaqala ukumbona yabona. Mase ngifika khona kuye ngiyambuza ukuthi inkinga kwenzekeni uyangitshela ukuthi ayiwashelela wawakabi. So ngiyambuza ukuthi ngingamsiza ngani ukuthi mhlambe angasizakala yabona. Athi yena no ngingamsiza nge 1.5 for operation because udinga leyo mali leyo. Alright ngimnikeze le 1.5 le manje qeda ukumnikeza 1.5 jikijika umuntu futhi ngiphinda ngihlangana naye. Mase ngibuze ebantwini abantu bayangitshela ukuthi hayi man lo muntu akalimelanga lo. Indlela le yaphila ngayo wenza kanjena udla imali zabantu. So manje ngizoma expose ukuthi athini ayekele lento ayenzayo because abanye abantu bazofika abantu abafana njengami bafike bamzwele then athathe imali zabo and manje ngisengidinga imali yami back ngoba ngathatha imali yami yokugcina 1.5 yami yokugcina ngamnikeza lo bhuti lo. Mara still usenza the same thing yokuqola abantu imali zabo. So namanje eventually bosambona lapho amile nje mondlulu. Ngizaqhubeka ngimbona. Akakhulumi next nje. Next akakhulume lutho nje. Yo lo bhuti lona kushithi into esisayijwayela ukudla imali zabantu wenza imali kanjalo. Ujwayele indlela enza ngayo. Kuyanetha kuyashisa uhleze emekhona lapho. Ungamzwela wena uzitshela ukuthi hayi ngumuntu odinga imali ngumuntu ohluphekile. Akahluphekile lo muntu lo wenza kanje ukudla imali zabantu. Ayisiswa mina ngizwa nje yazi ngikuzwela ubhlungu ukuthi yo cabanga ukuthi uncede umuntu kanti umuntu udlala ngawe and uyasho ukuthi bokuyi 1.5 yokugcina bekeke yokugcina sisingathatha yona leyo mali yokugcina ngoba ngithi ngifuna usiza umuntu osenkingeni kanti yena akekho enkingeni indlela le adla ngayo imali zethu. Nami yazi mama ngifuna ukuthi abantu babone ukuthi ubutsotsi nje akusinto right. Ngifuna ukuthi ama viewers today balene ukuthi ukunceda abantu yazi sometimes ku sharp and sometimes akukho sharp uyabona. Yebo sisi. So mama wami njengoba sihamba sizomthola kuphi? Sizomthola khona lana ahlala ngimbona emekhona. Uhleze eme lapha yana kwenza ukuthi singamtholi. Oh uhleze ame kuphi like nje? Khona eshop yamakula, ekhoneni yamakula. Oh. Uhlezi nje emekhona lapha. Angithi ngiyakubuza kanje ngoba ngiyabona ngindlula urefresh amakula lana. So yeah. Nangu. Oh, yena lo? Mama usho ukuthi lo muntu akalimalanga? Akalimelanga sisakalimelanga cha. Mfana. Abutile kae? Tjowa ke tla tloang ke mo wisa. Ka mistake abuti wena o limetse. Ale kae abuti wa ka? Teng le kae sisi. Re teng re tlo offer mosebetsi. Shaka khona o sebetsa bona motho wa ka a senyile man. A ke dlala wena maiphala. So ke tlile le mama mona ne? Ene ska ke tlile le mama ke tsebe wa mo tseba mama. Mama ke a mhopola. Wa mo hopola. Mama ke a mhopola. O mo hopola kang mama? Mama ke la tla mo a za mo nthusanyana ba o ka ditšhelete. Azama o thuso ha o thuso. Ha o nthusitse maoledi o nthusitse too much wa tseba. Tšhelete no tshwantswetseng ka yona yona o thusa ka yona. Ne tshwantse ke tse operation ya loto wa cause ke le a ka khona o itsa. A khona o itsa ga ba lo fitlhile mabaka hore kontlong no sna dijo eno watwa cause akere ke nna ke supportang kontlong. So azanka khona azanka khona hore ke tse operation ke Mara bile ba try o bua le mama hore mama ke nno ke supportang mo ntlong ka tšhelete wa ka khona o ya lo etsa di operation o thaile o bua le wena mama. Akazange akhulume nami sisi lo muntu lona every time ngidlula lana wenza ngathi akangazi lokho. Ngizamile uringa le yena maoledi just azanka thola chance uringa le yena yabo. Manga la wakhuluma awukazi ukukhulume nami wena. Njalo mangaba ngifika lana ngifika ngidlula nje ngathi awukazi wangibona ukungibona wena. Ayikho njalo maoledi man maoledi ayikho njalo serious yazi. Ayikho njalo. So abuti ska ha o reng lento la ha o ne le na le bothata ene o ile wa isebedisa tšhelete o fodijo. O batla ntse go dutse nako e ka o fela ntse o painelwa. Ke gone nyana o pa di pen block nyana I thola mo makuleng bo tshwa di spring di watwa di nthusanyana for
o robala bo di-paint block Oh, di-paint block le di-discipline di a o thusa le di a nthusa mo lotong ke tsona ke berekisang tsona mara abuti sho sa mannete o lemetse bile ha o tsebo tsamaya ke limetse too much ke limetse batho ba pama go dulang ba tsebe ke limetse vela mama a re batho ba baya ba tseba go lemetse bathi abantu awulimelanga wena abantu abaningi bale ndawo lena bathi wena awukaze walimala wena bayazi futhi ngicela imali yami mina into esengiyidinga manje imali yami because sengibonile ukuthi wena udla abantu baningi abantu abacomplaina ngawe ngizicelela nje imali yami ayikabi letha imali yami hayi malidi imali mina nginayo kwamanje but ngilimele serious malidi nangithola ichance zonyenze le operation serious malidi ngilimele uzoyenza mase uthole imali ezingakana nama 1.5 ayingakhi uzoyenza malidi kuze ngingayenza ngemali yakho ene wokuqala ungipha le mali azabantu abaningi abangiphi imali owe1 usame kule ndawo engakunika kuyo le 1.5 ngile mali ngiyakutshela malidi mina ngayisebenzisa ngenxa yegrocery lapha endlini yawo because yimi breadwinner babheke mina lapha endlini so ngayisebenzisa ngenxa yokudla teswa ngingasakwazanga nokuthenga nokuya kudokotela for le operation maledi but ngiyakuthembisa maledi usizo lakho ngilibonge kakhulu ngizoyenza le operation ngiyakuthembisa uzoyenza nini operation ngizokuthembisa maledi naleza dilo tsenang tsa riding di-drive tsela tsa maposto tsa mo gore ke zame le ko ntlong bo magogo ba ka ntlaletse ke etsa operation a ke etsa ke maledi ke tlo buya ke mmontsho gore ke entse operation straight because ya ga ke berekisitse tšhelete abo so ke a bona ya ga e sebedisitse abuti ho na le se ya batho ba mo strateng se sa hao ba re wena ha wa lemala jwale ne rona ne re batlo gantlantle go bulele case because of no o dlala ka mama wa bona ya o dlala ka mama ya re tla ilukisa kwa police station hantle se ba o isa ka ofela re tla isa maponiseng go yetsa hi we are hamba wena bathong come I cannot run yo I can't ha yo I can't. Yo. Haibo. Abuti. Wena le operation ka ofela wa matha. Manje ugijima kanjani? Ngiyaxolisa. Wena le guys asimenzeni police station nice. Udla imali zabantu nice. Ayenzi ngiyacaba mina ngisiphandele la location. Cela udlala ka batho. Uphanda abantu. Asujaji ukuthi uphanda ngabantu maka nawe cela umsebenzi kahle ubhalele bengizothini mara bafethu angisebenzi umsebenzi watholakala yabona ukuthi awusebenzi si understand umsebenzi watholakala naka mkhukeni sibone akayikhiphi maledi khopela tshwarelo tu wa uyenza jwalo ujatshelete zabantu babahulu wena ujatshelete imali yami ngicela imali yami ngicela nje imali yami amakhatshisa selezo manje mara wayiqola abantu ulimele wena ulimatsa batho hayi ke understand mara wa uja tšhelete sa batho tlolo dlala ka batho montsheng banditshi re bone lento le lemetseng tezogaya imali yakho ngide khuvula sikhuluma story sakho angifuni uzoyithatha kuphi uzoyithatha kuphi uzoqala uqola omunye umuntu before angeke ifike lapho malini uzogaya imali yakho serious uyabona le kuna kubatsali bona le anehali science guys nice police station udlala ngabantu lama ene sobabonisa le video ukuthi wena uropa abantu kahle ayikho kanjalo ilimele va ulimele kuphi batho ngifuna imali yami ngizokupha hayi ngafike baphoyiseni ngizokupha imali yakho manje serious khona manje ngizokupha imali yakho uthe imali zakho zayisiye emaphoyiseni kodwa mina ngifuna imali yami asambi leso ikhuluma phambili kikopale monkeng le tsamaeng le ena nice mokukeng le motsamaiseng mokukeng nice yeah nice guys la bona le lona ke o ga butsu etsa botsotsi mokukeng wa tseba o tsamaya nice wa tseba yeah lava simbambeni anyeke sodlalo emhlabeni la ufuna imali yakho ani so guys la iponela le lona ko wa itse ke ngabuti ke yo o etsa botsotsi nice o ropa batho o re yena o lemetse batho ba mo fa ditšhelete wa understand so yeah ke ntho ke itshong wa bona ke ntho ke itshong so ke tla le bona guys le na in the next episode sona le rata batho ba tletse wa itse ke yes babe I'll see in the next episode love us mthathen love us yes abu ditlo lo dlala ka batho lo wena manje Angifuni, uzoyibhatala police station sami.